Asiphinde sinibingelele bazalwane egameni lenkosi. Akasibanze sibonga sami babe lomncane wala ekhaya ebandleni lase-Eden Free Evangelical Assemblies. Bangathubile ngelabathana bazalwane namhlanje ukuthi bese ngahlephulana lelivi bese sifika la khona sehlukana sibuyela emakhaya. Umntwana-ke waNkulunkulu ngiyamthanda Jesu kakhulu. Phileni kwami konke ngiye ngithi Nkosi kufanele ungisinde lana ngiyathela khona ekunyatheleni kwami akungabikho kunyathela lokungaphambana nelivi lakho Nkosi. Angithi la ngiyathela nemazulu afakazi kuthi nembala. Angithi la ngifika khona ngihlala khona emazulu afakaze bese fakazela lengihlala nabo ukuthi nembala nomvana kaNkulunkulu. Amen egameni laJesu. Kungumthandazo wami ukuthi Nkosi ngisinde nginamathele kuwe ngaso sonke isikhathi izibuye Nkosi ilandze ibandla layo. Amen. Akucela bazalwane namhla emine egameni lenkosi ukungibakele ukuthi angibanikela abazalwane kule kwekuthi babe nesikhathi balungiselela bathi batakuhlabelela. Kungako-ke ngithi bekungaba kubi ukuthi bajike baye ekhaya bangahlabeleli bangakakhulumi nabo abafuna ukukhuluma nabo uNkulunkulu. Amen. Nangabe isikhathi sibese siyahamba seniyamcolele egameni laJesu. Ngiyacela-ke bazalwane sibokusane amagama kafishane encwadzini yabaseKorinte bekucala sahluko saka-10 livesi lakhona uma kungaba khona lo ngakhona kufunza khangise kungaba livesi lekucala siyawufika evesini laka-13 encwadzini yabaseKorinte bekucala sahluko saka-10 livesi lekucala kuya ku-13 egameni lenkosi. baseKorinte bekucala sahluko selishumi livesi lekucala kuya ku-13. ngithanda ukuthi nathi bazalwane bami ukuthi kwentekani kubokhokho bethu bonke babengaphansi kwelifu futhi bonke balwewela landle bonke babhajatiswa kuMosi efini naselwandle bonke badla kudla kunye kwamoya bonke banatha sinatho samoya bonke banatha edwaleni lamoya lelabalandzeli. Yebo lelo dwala linguKristu noma kunjalo linyenti labo alimjabulisanga uNkulunkulu ngakho labhubhela ehlane. Konke lokho kusibonelo kithi kuze kuthi singakufisi lokubi njengalokho bona bebakufisa futhi ningabi ngulabakhonda tithixo njengalabanye babo nanjengoba kubhaliwe ukuthi bantu bahlala phansi balibala kudla nekunatha bathi basuka lapho basukuma bagida. Futhi singagwadli singaphingi njengabo labanye babo bagwadla baphinga bafa ngalanga linye labathi 2023. Futhi singayilingi inkosi njengalabanye babo labayilinga babhujiswa tinyoka. Ningakhononi njengalabanye kubo labakhonona babhujiswa ngumbhubhisi. Konke lokhu kwenteka kubo kuze kube sibonelo kithi. Ngakho kubhalwe phansi njengesexwayiso kithi thine lesi sengake fikelwa sikhathi sekugcina.
ngakho-ke lothi umile akacaphele ukuthi angawi anikafikelwa kulinga lokwehlukile kunekwalabanye bantu kepha uNkulunkulu wethembekile yena angeke avume ukuthi nilingwe ngalokungethulu kwemandla enu ngesikhathi sekulingwa utaninika emandla ekuma anentele nendlela yekuphepha. Amen. Verse 2 and verse 5. Bonke babhajatiswa kuMosi efini naselwandle. Bonke badla kudla kwamoya. Bonke banatha sinatho samoya. Ngobe banatha edwaleni lamoya lelabalandzela. Yebo lelo dwala lalimuKristu. Now verse 5. Nome kunjalo linyenti labo alimjabusanga uNkulunkulu ngako labhubhela ehlane. Amen. Nanamhla emini bazalwane kunalamagama empeleni ngemagama leswejwayele kakhulu kepha namhla emini ngicela sike sibokusane wona bese ke sifika la khona sitawuhlukana khona egameni laJesu. Bible lithi la sifunda khona ukukhulunywa ngebantwana baka-Israyeli la khona athi uPaul Paula bakhokhwa eGibhithe even lebucili uNkulunkulu avile umthandazo wabo nemkhala kwabo. So yabakhokha ke uNkulunkulu uthi niyabakhokha ngibamikisa even laseKhenani la khona kule live laseKhenani uthi nakakhuluma athi live leligcwele luju kanye nelive leligcwele tinyosi. Amen egameni laJesu. Lokusho ukuthi kafishane kule live lafuna kubanika kulona uNkulunkulu bekulive labatawuhlala bajabule kulo bakhonde kahle uNkulunkulu. Amen. Bible ke lithi nakakhuluma lombhali uPaul Paula uthi nakakhuluma abhalela labazalwane baseKorinte uthi kukhona into labayenda labazalwane nakabakhokha uNkulunkulu abakhokha eGibhithe uthi bathi nakabakhokha eGibhithe kwaba nebukhulu lobuningi lobendeka la khona fano angafuni baphume ekucilatekeni kwakhe afuna bahlale eveni laseGibhithe. Bible ke lithi kunenkinto uNkulunkulu latenda watendela abantwana bakaIsrayeli la khona abentela letinto uNkulunkulu. Bible lithi ngalelinye ilanga kwafika la khona indlela yabo ifuna yedlule elwandle nayendlula elwandle uNkulunkulu wasezulwini wena indlela yekwendlula elwandle. Bible lithi wena uNkulunkulu ukuthi akube khona indlela kube nemhlabathi lowomile kuze bantwana bakaIsrayeli batawukwendlula khona. Bible lithi basendlula basewena uNkulunkulu khona into la yenda wabembesa ngelifu kuze bantu noma ke emaGibhithe angawabona emaIsrayeli azafika la khona ewela khona lokucacako ke kakafishane ukuthi emandla uNkulunkulu bawabona bantwana bakaIsrayeli. Amen. Ngepha ke iBhayibheli lithi lokusijabhisako lokujabhisa uNkulunkulu kulenkulu lithi ke iBhayibheli labenta njalo uNkulunkulu akazange asabasajabula ngabo. Amen egameni lenkosi. Lenkosi namhla bazalwane egameni laJesu asesithi namhla eNtambama noma ke emini egameni laJesu asiwona-ke lamagama lakhulunywa uPaul Paula uthi kepha linyenti labo alimjabulisanga uNkulunkulu. Nakhulunywa lamagama lawo awakhuluma kulabantwana bakaIsrayeli asesiwayekele abantwana bakaIsrayeli nathi lonyaka nathi kule minyaka lesiphila kuyo sinenhlanhla uNkulunkulu wasezulwini wasendela umusa kaJesu wasilethela yena wasilengisela yena wasinika
wasibikelela yena wasilengela eKalvari lakhona athenga mina nawe asibuyisela endzaweni yethu le uNkulunkulu bekavela asidalele kuyo. Amen. Enkosi nakabelisa ngalabantwana bakaIsrayeli ngicabanga wena ucabange ukuthi le ndzaba yabantwana bakaIsrayeli kwagcina ngabo kanti nale ndzaba nanamuhla Jesu Kristu utele mina nawe utawusikhulule koneni wethu sekasikhululile akasikhululele ukuthi siphelele endleleni kepha usikhululela ukuthi sina nawe sibonane naye maphakathi. Amen. Enkosi libhayibheli lithi namhla asesele thina nawe njengoba abantwana bakaIsrayeli bangamjabulisanga uNkulunkulu nanamuhla thina nawe asimjabulisi uNkulunkulu ngoba uyinikile indlela yekuthi asibuyele kuye manje kasifuni kubuyela kuye. Amen. Enkosi kulesinye isikhathi noma sesibuyelile kuye kukhona into ngekuhamba kwendlela lasifika isikhathane khona ngoba nabantwana bakaIsrayeli base bakhona Thixo base benda lokho naloka bebacabanga ukuthi lo uNkulunkulu akasekho ngabasabasebenzeli ngoba beva uNkulunkulu labakhona khona. Amen. Jesu le ndasi namhlanje mama asasiyekele indzaba yabantwana bakaIsrayeli labangamjabulisanga uNkulunkulu asasibuke thina nawe ngabe siyamjabulisa yini uNkulunkulu. Amen. Jesu Bhayibheli kumele kube sebale lithi bonke labangayeli intsandvo yaNkulunkulu angeke bakhone ukumjabulisa. Kanti la khuluma lapha uNkulunkulu ufuna ukuthi nasiphila emhlabeni afakaze ajabule ngathi. Amen. Jesu kuze siyawufanana nebantwana bakaIsrayeli sibhubhele siphelele ehlala. Amen. Enkosi ngawusikela mhla emini egameni lenkosi dilantito libhayibheli selikubalile langindasi likubalile lelekwentiwa abantwana bakaIsrayeli emele lelikubalako livula uNkulunkulu nathi tito letentiwa ngimi nawe letimcanulako uNkulunkulu ngangeke satibala libhayibheli litubalile lithi labanye basuke bagwala labanye basuke baphika labanye basuke bakhonja Thixo wase uNkulunkulu yaqasuka ngabo. Amen. Enkosi letino lekhuluma ngakho iBhayibheli solo tisekhona nanamuhla ngebatino into lesiyayenda thina lawe singatiyekela konke sikhonde yena uNkulunkulu yena yedwa. uNkulunkulu ngaleyo ndlela ke siyawukhona ukumjabulisa yena ngaleyo ndlela uNkulunkulu ngeke ajabe ngempilo yakho. Saphila emhlabeni siphilela kujabulisa uNkulunkulu siphilela kuphakamisa uNkulunkulu siphilela ukuthi uNkulunkulu asezulwini ajabule ngekuphila kwethu asinembala umntwana indlela niyo lengimnikete yona ukuthi aphile yona. Amen. Jesu dinengetile labatishoko bantu kanza ukuthi labanye babeka ukuthi bantu labasha bangcono bona ngoba basebasha ngcono thina ngoba kulikhulu lakithi ngoba ekudzaleni sekuningi namlese sibhekene nawo labanye baze babale bafati nemadoda labo khanza ukuthi abenda abangakhona ikhonda kahle ngabana mhlawumbe baba iBhayibheli lithi noma kunjalo uNkulunkulu ufuna sonke sisezulwini. Amen. Jesu bantwana bakaIsrayeli bakhonona ngaNkulunkulu lobakhokha eGibhithe nanamhla ke baba uthi ke uNkulunkulu lalelani sinenana singabi kulabanye labakhononabo aze uNkulunkulu acasuke ngathi. Amen. Bazalwane namhlanje ngiyacela ukuthi sisalilivula uNkulunkulu lisakhuluma phakathi kwethu awusawuthi buke ukuthi ngabe mina uNkulunkulu
kwami noma sengithinte ngiyamthanda amen egameni laJesu lenzaba ilapha indzaba isekuphileni lempilo yelivangeli nakakhuluma lombhali uthi labanye bakhononiswa tinkinga lababhekene nazo namhla-ke mina iBhayibheli lithi akungabibikho lokuyosenda sikhonone phambi kwababa eNkulunkulu uthi-ke lalelani bazalwane nine kamele lilingwe langetilimo letingetulu bebandla lelo tonke tilimo letifikela nine tilimo letikaliwe tathesta ukuthi nembala batawuphasa kule test embafaka kwigameni laJesu amen egameni laJesu ngoba labanye bebangathi namhla emini labantwana baka-Israyeli bakhonona ngoba bekuna ABC labe bengababala nanamuhla siyadibana letinto siyadibana kuthi ABC kungenta ukuthi ngiyekele khona ngoku kanti iBhayibheli namhla emini lithi thina nawe asikayekele thina nawe asikabhiki thina nawe asiphile impilo legcwele phambi kaNkulunkulu ngiyathanda iBhayibheli ngoba lithi umuntu ngemuntu utihlandela yena yedwana impilo yakhe akadzingi lomunye kuzahlande yakhe impilo kepha kuhlandeka kwempilo yakho kusemandleni akho njengengane kaNkulunkulu amen egameni laJesu iBhayibheli lithi loyo naloyo akaqone impilo yakhe loyo naloyo akahlande impilo yakhe uye wasinakhuluma ngaleliya langa wathi lomhlaba lesiphila kuwo kunebantu bonke labaphila singabakanjani kepha thina njengebantwana baNkulunkulu sinendlela yokuphila sinendlela yokwenda timo ngiyacela ngentambama noma ngemini kuthi loyo naloyo asekajabulise uNkulunkulu ngekuphila kugcwele asaphila emhlabeni amen egameni laJesu iBhayibheli lithi linengi lami alimjabulisanga funa ukuthi mina namhla emini egameni laJesu lamagama asesiwayekele asesingawabhekisi abantwana baka-Israyeli asesithi nakulamalanga lesiphila kuwo liqiniso nawe uyalathi labanini lesiphila nabo abamjabulisi uNkulunkulu kepha asesibuke indzaba yethu nawe sesingenile sesimemukele ngabe impilo yethu lesiyiphilako kusukela nyalo siyembili iyamjabulisa ingabe uNkulunkulu ngoba namhlanje emini sibhitelwe ekuphileni impilo letamjabulisa impilo lengabhiki impilo lehlobile phambi kaNkulunkulu lebakhuluma uNkulunkulu ngekukhonda lithiko asasiyekele lenzaba kuyibekisa nalabanye ngoba lento yenziwa kimi nawe ngalesiya sikhathi siyangena etithikweni singeniswe tinkinga ngalesiya sikhathi siyangena etithikweni singeniswe injabulo yethu amen egameni lenkosi angifuni-ke kube mshona sinye sizathu lesingakwenda wena ube nesibindi sekukhuluma uthi ngikwenda lokhu ngoba ngidibelele bukhulu lokhu kanje uNkulunkulu uthi lalelani nine ngininikile imandla ukunqoba tinkinga emele nakakhuluma uNkulunkulu uthi lalelani konke mina ngangibeka kwaba ngephansi kwetinyawo tami nami-ke nganikeza lamagunya nemandla ekuthi nani nasenikhethe mineke tonke keletinto sekuyoba ngephansi kwetinyawo tenu sihamba la sibona khona nje sinemandla kunyathela sinemandla kunqoba letimo lesibhekana amen egameni laJesu ngifuna ukuthi kafushane akubebeke sizathu semntwana waNkulunkulu entambama loma tiyekelela yena athi ngesizathu sami sekuyekela kukhona uNkulunkulu amen iBhayibheli lithi sibitelwe empilweni yobungcwele lempilo yobungcwele lempilo lethokozisa
iBhayibheli lithi ngaphandle kwebugcwele singeke samthokothisa uNkulunkulu. Funeke ukuthi namhlanje emini lisakhulumile iBhayibheli lithi labanye abamjabulisanga uNkulunkulu. Wena nawukhulunywa lamagama asawuthi Nkosi ngisike mina ngafuni ukubalela kulabo. Kaba mina ngifuna ukubalela kulabo labajabulisa uNkulunkulu. Nasamini bazalwane sinemandla ukujabulisa uNkulunkulu. iBhayibheli lithi nawukhuluma lapha lithi labazalwane laba ngibo bonke labakhokha uNkulunkulu eGibhithe. Ngibo bonke uNkulunkulu labahola wabakhombisa imangaliso wabakhombisa amandla akhe. Namhlanje mama sibitelwa ebugcweleni. Namhlanje emini sibitelwa ebugcweleni lobulo lelawuthi lombhali yimi nawe namhlanje emini longabambelela kulokugcwele laba noma kunetinto letisikukhubetako noma kunetinto letisifushayo kaba thina nawe kasibambelele kuze simthokothise ngoba into lesifunayo nento lesiyilwelayo kulamalanga yinto yokujabulisa uNkulunkulu. Impilo leyawujabulisa uNkulunkulu. Kuthi la khuluma Pawula nangabe simjabulisa uNkulunkulu nemazulu ayawuhloko. Funa ukuthi namhlanje emini akube kuloyo nalo yasibabe nami qala nami akunabaleka kulabanye labangamjabulisanga uNkulunkulu kusaphila emhlabeni. Keba ngibalele kulabanye labathi bamjabulisa uNkulunkulu empilweni kwabo. Nami Nkosi ngiyathandaza abe ngekuqala Nkosi lokho ngenta ngikujabulisa. Yebo sekujabulisile iminyaka eBhayibheli lithi ungenteka ukujabulisa iminyaka bese kuba netinto letingakuprecious. Kepha namhlanje hamba lithi iBhayibheli asibambelele ungeke iBhayibheli lithi ekukhoneni uNkulunkulu simkhona sibela sibancane size siyoyishaya inzaba. Akunenzaba ukuthi ushaya sewugugile, akunenzaba ukuthi ushaya solo sesemusha, akunenzaba ukuthi ushaya sewubabe noma sewumani. Kepha inzaba ithi inzaba kujabulisa uNkulunkulu kuleli zinga lokude egameni leNkosi. Funa ukuthi namhlanje ntambama iBhayibheli lithi nathi uNkulunkulu wasinikelela ngemvotana yakhe leteleyo thona wayilekisa isibambanweni wayilekisela ukuthi bonke abantu bayivume bayemukele bese bahamba ngebugcwele bahambe tinyathelo litayo bende konke leyakwenda. Nathi-ke ntambama noma ke mina sibitelwe ekuphileni kulandzelene impilo layiphila Jesu nathi simjabulise na Jesu waphila impilo legcwele phambi kwebantu wajabulisa uNkulunkulu waze wathenga thina. Nathi siyasibitelwe ekuqiniseleni ngoba iBhayibheli lithi ekuphileni kwakhe Jesu asaphila emhlabeni akaphilanga ntofontofo. Keba kunetinto lebefuna ukukhweshisa keba ngiyamthanda Jesu ngoba wabeketela walinqoba wayishaya inzamba yakhe. Nami nawe ntambama asibekele sibambelele labankulunkulu size sishaye inzamba yethu ajabule ngathi uNkulunkulu sesihlala esihlobeni seNkosi. Amen. Enkosi dakucela ukuthi sisahlabelela sicela umfundisi wala ekhaya ade usikhulekele egameni leNkosi. Sikhulekele ukuthi thina sonke bese sivile ndikula babenkulunkulu kasifane siphethuke. Ungenteka labanye basengakayingeneli lenzaba, ungenteka labanye bese bayingenele manje bese baphelelwa ngamandla. Lalelani bazalwane, lamandla uNkulunkulu lasinikete wona ngemandla lesiyawucoba ngawo manje kusebele phakathi. Funa ukuthi Nkosi sisahlabelela udinikele phakathi phambi kwaNkulunkulu uthi Nkosi ngisinde. Nami ngike ngabona ngathi akusakujabulisi. Kepha Nkosi ngiyacela kusukela namuhla kufanele ungende ngikujabulise. Kufanele ungende nami ngibabe njengalabanye labakujabulisanga.
ngisuke nyalo ize ngiyawufika la khona uyawulanza khona uyamulanza umhlalise endzaweni ngingayekeli kuwe kukukhonda njengaNkulunkulu nami ngibalele kulabanye labakujabulisile ngibalele kulabanye labakuphilile kugcwele egameni laJesu ngicela sahlabelela umfundisi esetha ngaphambili lawuhlala phansi bese uyathandaza egameni leNkosi Jabulani sesingabantwana abenkosi sesimofaka silubonga Siyabonga babethu ngithandeka kodwa singene siyabonga lifu lakho liyaphila lilungele ukusifundzisa lilungele nokusiyala lilungele nokusisoka babe bethu ngithandekayo lifu lakho litsindo masibe saka-Israyeli sonke besilwelile lwandle lobomvu sonke sabhajatiswa efile sonke sadla kudla kwamoya sadla imana babe wethu uthandekayo kebala lifu lakho lithi labanengi babo awuzange wajabula ngabo siyatikhulekela babethu igcwele nasemini siyathandaza loyo naloyo akatithandazele loyo naloyo akatinikele kuwe babe wethu uthandekayo mangabe kukhona lokwenda ungatfokoti ngetimpilo tetfu sikuyekele siguquke kiko sishintshe nakiko siyabonga babethu othandekayo kusibitele ekuphileni impilo yobungcwele ekuphileni impilo yokutehlukanisa sitehlukanise malanga onke sitehlukanisele uNkulunkulu
siyabonga nasemini babethu othandekayo, siyakwamukela ukuphuma kwakho phakathi kwethu, siyakwamukela babethu othandekayo ngegama likaJesu. Siyabonga moya ongcwele kaNkulunkulu, siyabonga kuba khona, ube khona phakathi kwethu, ngaphandle kwakho kude nesingakhona kuwena. Babe wethu othandekayo, siyatithoba kuwe, siyatihlisa nakuwe, siyathandaza babethu ingcwele njengalokwathanda babe wethu othandekayo. Ticebo takho tasemandulo letithi kumele ukuthi Jesu akhule, thine simnciphe, thine sibe bancane. Siyabonga nasemini, siyaniketa lonke luthubo egameni likaJesu Kristu ophilayo. Amen. Cela sishane inkulunkulu wasezulwini. Bazalwane, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngelivu lakhe leliphilako nalelihle. Siyabonga namuhla ukuthi akhulume nje empilweni tethu. Live lenkosi lithi uNkulunkulu abengathokoti ngalabaningi bakhe. Noma bonke bebakade bewelelwa ngempofu, bonke babona imangaliso latenda uNkulunkulu, kepha nje uNkulunkulu live lenkosi lithi abengajabuli ngalabaningi bakhe. Akube ngumthandazo wethu nathi sisebazalwane ukuthi uNkulunkulu akajabule ngempilo tethu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga nokuthi sitokhona, siyabonga siyababona bogogo, cela sibashale intanga mogogo.